Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis tankihul mar'a li arba'ah li jamaliha li maliha wa li nasabiha wa li diniha. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Unna-unni purani ipalabarni sebagai igana kewajiban naburani ini burani nana-unni calla-calla lusu nasapa depiga ke pasangan nana-unni makukwe sikuruni ita yang kani cawaca beru dengan iduan lesu poleri cirowali ngomwarai koritu engkai manca jiwi pada lamari sigandengi amatin apa pasarangi, amin ya rabbal alamin. Malu madodong amin aja ya, ulangi amin. Niga maruk kamin na ipembe kani dalek na, amin. Niga maruk kamin na narekona dara yuka parukusan na. Kurang anak darah utang. Niga maruk kamin na ipakasingi jama-jama nareko kalolo ngopi pasuruntu kang isi bawa jodoh na palima cantik, amin. Oh, niga kalolo ko. Nah, itu salah satu cara lupa peko cara nawat yang iya ro jamaah dina cakarundu apa waktu tin rumahku kue. Ya. Niga maruk ka amin na dipinre tanah raja nasiga, amin. Jangan mendekat. Terakhir, niga maruk ka amin na ipabot tipe maturanena, amin. Dia naga lomet. Anak-anak bang, anak ada nih paham maka mulai pabot tipe mengambut. Macam tu anak. Alhamdulillah, syukur nikmat mapulani lesu. Nah yang mau meloi sambung isian hari itu dua nih. Hak naburane hak nama pundri. Onangnya lima mulan onangi urang pe kisi dewe rekadana bitta tunkihul mar'a li arba'ah. Nakan nai botti parwe, nakan na botti kadaluar sai, nakan nato kaloloi. Ya. Aga nasan nabita jadi nari kungkoh pakalolo nasalay beca dan kalingan beca-beca. Nari komelo ki sapa yasang tanah melo ki tu sapa tanah makasing. Nasabak melo ki mata nengi tanah makasing. Nari ko tanah batu-batu iya cocok biasa tu pengotimi. Nah biasa tu nakana celakun. Tapi narekomendo kita nangi AC, melo kita nangi barale, mabiasa tu sapaki tanah macomo-como wedi ngama ni malo puasili na mi gagaba pulina. Makotoni ide ale biningi, napagurong kinabita. Botini makun reye nasaba apa isewa. Boti pulane tangkalingan ni. Boting laungnya tangkalingani kaloloi tangkalingatoni ajak kaman angka darta beci tapasikan nani kokero becita sapa ki lainnya aga nasa nabita tanay mamulangi tapana panasayri ang kamuaga matanna ang kamuaga isinna Dito ka na rin ko chow, dia na chow manganga mani, nasaba na mo isi buku caputo. Beton na ada, dito na
na caki na bita boting makun reye tarima juta na buranewe dengan penilaian wajah yang cantik atau gagah. Tapi dalam catatan macantik risesena meloe pubene magareta risesena meloe pula kaili tania macantik menurut pandangan kawan. Maka titana nayano maka dia macantik kuiko dia iya tapi macantik ni tak sampo taruh dia nak kurang pasang mata idi tomia napi tu maka dia kalau lo camin mutona mau camin aja camin abali boleh maka toni surat kue nasabak pilihan na dena gaga makun rema cantik mapamulai Indonesia letup paria sangadil na alena dari sana boting makun raya ye tonar na letuki makanya alena nama kunre paling macantik mapamulai capak na lino sudu letu capak na lino sudu suali iya dinareko purane satu kalimat tapak kawa pak iman ide puranewe tatutu ni pintun na atita untuk makunre lainnya. Pak Mega Toto tahu nareko pura boting sulap warna boting kajeli-jeli sih burani makanya biasa sampai jindo silalona matanga mai kita itai itanga itapa na macantik mga makasiwa dari seseta nasabah mabiasa tu di seseta makasih seseta tayo maja aga nasa papasan na Aristoteles maka day nareko mala kose di bunga-bunga nareko mutok kini po dari batangna aja namu gini majeli ri bunga lainnya nasabah upana majeli ri bunga lainnya iya tu bunga makatannya kemungkinan besar muabiangi pengen nasabah iya matai anu makasih tutu mitulo melok nita maka najara tu engka anak muda umur 10 pitato mabene nenek anak pur 5 tahun jarak ladek nage nasabah mata itu keindahan yang kedua nasana bita na rekomeno ki ubene sedi makun reyak kat pula ke sedi burane itai waram paranna dito na jaki na bita mabene harga malaka itu sogi na iya ki aja kinang kamatre nasab anak gaule mata duita waram paranna bangcane lain ceritanya itu dito na jaki na bita makan oh ya no anak tosogi tada bita na jaki ini persyaratan. Yang ketiga tangai keturunan na apolengan na angka muaga ambok na yare ganadi mana semua aga induk na nasabak maku kue megalade tahu jadi anak-anak dega ambok na megalade ditelah kue kum Indonesia kue megalade kota-kota besar ya bu Muhammad biasa kita timpa tengah engkan anak ko kartongi onro melona kama lino kartong makiana jagona ipakasingi tangana mana semua ganiga ambona niga indona yewe iya tu biasa reko joka ngadu tatawe ipakasingi mana tangana aja itane maka dari siaga penregan aga jamang PNS nugan pensiun no ya aja na maka nasabak nareko pangka milalong dewa di Sandris profesor mati tu tentara mati tu polisi itu apa koi mati tu agapi Pak Bupati mati tu camat asal nama pecamat calon mati tu apa camat ya agapi Pak Desa mati tu Pak Dusun mati tuh ada kita Pak Ustaz Pak Cakur roh itu nggak gitu yang sedih pandai penerat tuh Pak Ustaz tuh Pak Mondri pi Pak Dusun Pak Hansi mati tuh Pak Lago korang mati tuh si Dapi Ustaz sih mati di Pak Lago mati Ustaz sih mati mana betul ada aja nih tangai zaman na pangkana penes na agar na komay capa nama tu na reko penes ilalu capa na pensiun pejabat ilalu paling meta ni 5 tahun na reko nulit tuda pema jagolat demi jadi kita yoro
Tapi na saya na binta de kumule runtui makasitoni makasogitoni makasitoni abatirenna makasitoni agama de mulai runtui. Tapi paling makasing nareko agamana paling penting kita. Yana itu nasa magai nareko makunrai ya rega burane makasing agamana. Aku itu biasa degaga atau toretak salewi bulayu. Nah sabak angka to tuburane ya harga makunre joka kantoro burane na cidito makunre na laba imon joka to makantoro sulibola aga na jama matoge misa mga rustas na wani misa magay yudi salindan di betul apa aku kuili tengah sona aro macerita mana misa mga gayano misa yara ulogang kaseku cendok mana tuh macerita mana bahaya apa kuit nih kita punya cerita jana padang nari pancaji bu aku burane makura makko buranewi aku ne biasana saya satu nikia saya sami jadi tersinggung jadi yang tersinggung deto itu makun reti mes sejawana juga nari kotanya kini punya tahu sana mana ada makanya minta megangi makun re mati pole re umaku mutamari naraka maji nengka ternyata maka ada hadisan nabita neya suruga riawana palakajena indu berarti ada kumaku tui maji nengka mega makun re tama naraka nah dia gak hadis kuade maka ada suruga riawana palakajena bapak dia gak maka daniat oban ritata nasaba iya tumakun raye akak jokana aji nabawa wad dipuliat dosa jelit na mata na wad dipuliat dosa di napapada buranewi nareko buranewi angkai makode-kode mata biasa mati rikut batu tapi nareko makun rekode mata ki mapamuna tangas tengah kode mata ki letu baju kuil tengara tutu dapan kode mata kita coba di kode mata kan bahaya mega efekna joka na bawa makun repoli mundri bawa ita angka efekna narek kuburan juga puli mundri ada efekna macina me apa sih seleko sih ini nih pasaran nih makanya di makun kita jaga mapa mula capa gemeta letu capa aja tak jaga botim paru tangkring wadi nah kali ini cawa-cawa nih nak wadi dicukup matur bakuranena besok kada maga sih logi lette logi gutu pakai cawa-cawa nih ada yang ngarain deh maku kuen kena tuh makun rai tak jagai mapa mula capa gemeta letu capa aja tak dosa itu nih mega maku kemangga biasa engkana pecibook engkana agak sih WhatsApp Twitter YouTube apalah dosa mana tuh apalah dosa pura cemi ngapa malah hapi di penapa cinguluana langsung mas selfie aka aja sedih napa dinding lu nama kue napa pendek limana dua napa loro lilana napa na jepri langsung makan baru mandi guys ngaplo ko paceko magi tercawas tersinggung ajang tercawa leta siaga minta foto tak ko paceko siaga pendre jempolna likehi si kotoro dosa teruntu namoni mate ki buru buku-buku tetaki na balender la mungkar si wala nakir maga na sabat angka mo pa mitay koro foto tak ko pace ko palagi ko tupo man ko kwe may galada to may ada mga foto mala ni pololo may napa mala masako pasibaway kecha aja kabetelo na tudang mas kalebak ko pandrum ni mas sulara na andrin na napaki gang katana popang mumpuni panona may napa mala happy lagi makan mangga guys masa ponda napolo aku pacebobe idi niata meloki mapitangi pololota tapi anak muda ini tak ko pacebobe tania pololota nita popata nita dosa magani
mau baca. Ini mes kromoli kan, punya sama dunia. Ya. Jadi nak kung kamakoro matu tak hapus mana nih video tak foto tak hapus mana. Dewan caki mah foto, dewan caki mengupload tapi engerai batasan na. Makun reye ye wadini apita ye bawa rupai si bawa pada 5 yang penting ada apitang iro lagu-lagu tubuta masa mangai wadini pun nai dosa maka reka loloi nareko yita ustaz untuk dosa de yita anu makasing mubasir ki tapan rasa kalau loloi ini biasa lah saya anak muda makanya tak makasing. Kemudian yang selanjutnya ini burane makun renane burane si di boti burane boti kedaluar saya makoto tapakasi cara tak bineta indo anata si mata kakit pengajari ikultumi kuliah 7 menit masalah agama nasabah angka tumpa peringaran apong Allah Ta'ala na nyawato de narogi masa sekali mati rasrimontin apong Allah Ta'ala ya narito angkay matepet tegaya satu matepet. Coba kita buka surah Al-Asr nareko bahasa Jerman surah Wal Asri juz 30 halaman 601 nareko aku rapat kapalah surah ke-103 bagian kanan atas ayat ketiga capak na surahnya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya modena sesekali mati serimondena Allah Ta'ala ya naritu to angkai si mata si pasar-pasar itu ngengi na pangajari indo anakna na pangajari ni anakna dilecengi nan niya si pasar bara na lecengi ya tadong sesekali. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikanna ni paparingaran torolota ini towajoe. Apa iya towajo matoka kuma Paris jaji. Iya. Di matoka bule atau Korea mah. Paris, Paria dan sekitarnya. Sudah pena macana. Kalau kak mau berjaji. Seminggu jajiku ibalutu kak Joko Tenggara. Kunaro mau melumpuh. Iya, bisa betuang. Aga nasi torolota anak apoku. Nareko melo ko tangka se tiburane ya dengan melo ko nikese di makunrei tangga lalu ye apa sewa nareko angka na bolai ajak muletuki nasaba magai puputi mumu mapangaja turade nule mita dece itu makunrei nareko angka palinakan nama tu tobakan ni tegena yang pertama makunrei angkai arah ritimunna makunrei angkai arah ritimunna nasi torolota ini wajoi aja utang ke aja mak dutai mas tengah-tengah timu cibu aklebarake contoh mi mage makunrei angkai arah ritimunna makunrei manenna na cok lesi pisirene na ambulan cewek dah sekiman kali ngai na cok lesi itu na cok lesi nah ini bahaya nasanya agama tak pokoknya orang pun nak uni nigi makunrai nakala tandre bicara kuranina matandro malaikat engkari lainnya nyari tanah jangan angkat di kala tandre bu nasanya to macata nareko makape sebawa bapak nareko tangga bandiwi na ipalese isampiang ini mana matandro malaikat bilangnya nyari tanah mata saja. Jadi napa burung kita maca narek kumotin dan makape sa dita patuju makadaya ga bapak na sapa ya ini patuju supaya dia nak usah tangan lalu caw bapak anda sih dome mana tuh tapi pak parengarai ki pak narek kumatakoi masih naik aja tagesok getep pambal na patuju nareko mapalla dinamoy aja mata putra tutu istirahat matoki nasabah angka pura kajajak gare to ni cerita nareko mambal itu balenya magai angka anak darah melo ipalakai tapi iyo murane dina puji nasabah angka STT na ayah sang STT
selingkuh tipis-tipis. Pabot tinggi walhasil narekon lewu si bahu buranena alek kami pada alek ke siruntu. Sehingga ya buranena nak kelangi benena natijo ke majelis taklim na pareng kelangi ceramah maka de pak ustaz nigi layani buranena si bagi ikhlas engkai kone tunasa meloppo apalanna wedding nasa mulu setan gare tomi ye nang kalinya makun reng wih masumangat pada apa nareko ilayani buranena les ni kebi nasa bala tola kaina pak mabunuh setan nasa matu kado alhamdulillah makan malam kedua noli sih pak mak bunuh setaki nasabak nareko 70 cempang nih pagana 140 matu jokas malam ketiga pak dia nasa mukurang mupi pagana nih bunuh setaki nasabak matu mamoni cau terakhir malam keempat ikopi si kubenya nas mabuno seta kina sentana tundi seta mono iya na tumuno pamagay macuani pamballe ngopi geteng nah jadi perhitungan pala pamballe paceke yolo dan anak seterlota aja mau pubene yare kamumpulan kaiwi makun rei iye ang kaiwe malampege bulu matanna bulu mata palsu kapan apa aja di beta nak kena buat timper jadi bu agak tuh palsu tuh plastik aku ke plastik mana nih plastik bulu mata plastik agak seni dagu plastik isinna plastik tuh apa tepangnya be luar nonyi papa nareko kurang anda jamu lau madepin akan tika makele apa namanya plastik mana makanya aku ke kalau hati-hati ki ajak tika foto na narekong kanaplo mage biasa tu nareko ita foto malang ngilade pada mamiki ita matu Muhammad na chopi si bawa itu pia sanggara jemui mage engkau ya set kamera 360 mage bos tersinggung waki biasa ki mangedi hidung pesek bisa jadi mancung, mata sipit bisa jadi bulat, mata bulat bisa jadi sipit. Karena apa? 360 merubah takdir di foto. Waspada kita. Ajak mupu bene makun rei malopo bibina. Papasan na neneta, tanya apa wi? Kumelo ke kebalatan lalu neneta. Magi makun re malopo bibina makun re pasoler. Tanya makun resoleha makun resolepa naya pada isapa makun resoleha nigi makun rai nasale ini bolana nade gaga izin pole riburanina majapunna iya tu makun rai madora perilakai nananya repong Allah Ta'ala jadi di motif baru nareko mati di gala kita ajak lalu tas alai bola nareko de gaga izin pole buranita. Nah itu di makukui patindo bapak yang kecil ki maki tahu tuh madam bapak dengengnya sumangan baje kita matok sedi utuh matok 10 bali bola manu makan atau gimana aja mupu bene makun rewe iye malam pele bulu kale pakna nah ya patilat tanyana contoh ye tongan aja magai makun be makuang nasuk toriolota kadang pengakuan bu makun rai makurasara rampasak nasen mangkasai magai nasabak sedangkan anu rialena lagi di sekelu-kelugi maga pimatu ngarekong keburanena nah iya kuburanena menu ilayani tidak mau ditinggali letuk boleh pakai sini pelayanannya ngarekong makasih pelayanannya tamang dipakai benda soli tamang kimali beda markes nomor itu tamang kimali beda papalobe tamang kipake canin rara maka maka singi servis na bapak yang dimulai tanabita Siti Khadijah nabita cuana Siti Khadijah lolona nabita tapi siapa ega nabine nabita Siti Khadijah bawa ngasinger maka nama singa Siti Khadijah nasabak carana servis nabita makasih
Nabi tak nareko ang kamasalana ni te lakay nawi mano si Nabi tayan kasi masalana ni galaw ye nalay ulun na lakay na nalay Nabi tak na palewo ri kumpan na ang panacapu-capu maga kisro na Allah Ta'ala pa puro maki na pakro bineta pole ki galong enalo lu panacapu-capu ki puro maki pa denang ka kasih belum kali Siti Hadijah nareko angke Nabi tamelo kamari boleh napas dia ni panting ada paskong katoang endere ada lisana wai malatoi handu melo manai melo lucu Nabi tak de tapi Nabi Sayyid aja Nabi tak nareko mapaci na lulu ni si bawah handu pak pun kenapa koro beneta nareko polai galune napaci aja tak de ganti ember menjadi baskong pasulal kamar ibu Leo suruh keyboard tipe mang pasulai pantai tak lopo-lopo makro itu Nabi tak mati ni pengulut tak Siti Hadijah angka mobil tu ini ngerang magai nasabah rampe-rampe madecing kita rongan lebih benina nasabah yasanya itu maka dapat timparu itu untuk masumang mesra-mesra itu baru mobil makanya dikatakan bulan madu bukan tahun madu nasabah palingan sulit doang pulang itu maka sing sayang cinta kasih itu engkau mana memperna nareko tedeng ipapuji nasabah macuani engerangi rampe-rampe madecing nasabah iya tu keluarga pada engka decen natana tu burane engka na decen natana ko indo anakna makon re engka tu decen natana ri burane na. Dan yang terakhir, mapalah sedih. Yang terakhir Udin, terakhir, cowok ni, ya cocok ni. Yang terakhir, papasana toriolota, botinge nania tokura berkeluarga pada meloki punai keturunan. Yang dari tuhija soleh dan soleha. Peku gicarana tagdan tuni poliniata. Pada mato tu dari komandarti ipakasingi sempurna asita mega hidupa mabile hamai makoto ni keluargai mapamula andrena kedo-kedota tak disenang engkari wereng indo anata harus makasimana tuh aja kama nama tu mateki makasingi sempajata salah-salangi sempajana ibu idi igasa ini dan sebagai bonus untuk ibu-ibu sebelum kita tutup oleh kisah di desa Wapak Guru nasabah tanyaka guru maparengarama ibagi aga perawang kelingai ibagi engka tu makun rai biasana tentu nasapa telu yang pertama peko bicara ustaz ibaca awat ding iya ro anak tak yare galakai tak sabara nah biasa ya nasapa yang kedua peko bicara na ustaz iya laket tanah wedding mapi jepa atau ke nah dua yang ketiga peko bicara na ustaz na wedding kipun ne dalik na sempuh ya nah ya telu yang pertama baca na untuk burani harga anak betah Pak Mega tuh anak-anak sabar anak betah ambok nah makukui aga nang baca nah kode tempat cibo dia magaga terekang lewat HP yang penting aja dipoto kan atau dibaca tapala mana jadi mengapa gampangnya Pak Wetu yukai surah Al-Qadar ayat surah Al-Qadar Ustaz bahasa Jermanna Lailatul Qadar inna ansalnahu fi Lailatul Qadar nah ya baca upana ibaca Ustaz wani Juma'i ko mabay ko matindro macangnya nah matindro di buraneta matindro di presayo ko matindro ni igatan ng pasata narek ko irunto di rumahnya mo tatahan ni taniakan ni una ko pancaji baca Quran na Allah Ta'ala sebagai papasabara lori buraneku itang makabagtanan na inapa isapunga di wedot pai Ustaz betamobi paganna epa Juma betamobi 5 Juma betamobi Jumat ke-6 tasulay baca-baca matindro ni Gatan apa serta na inapa taniakan kurmannya padong nangi tabaca ni kudut sinina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Desi suruh mati supaya si tanah bedek. Makro. Agak to si tale untuk pape dale. Tukais angka koropat dongan na pangulutan Nabi Isa waktu na disuruh melau dale polerilangi ri umatna. Napala na pangulutan Nabi Isa na baca ni makade Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i tatna wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Anak terakhir nangir lupa ini. Nah, anak terakhir nangir. Oh, udah tulisan lupa ini. Nah, ganti Canin Rara piku caw di ngapi jaguraneta. Ngerani iron nangir. Nah, aga Canin Rara magampang. Parenu kopi buraneta pupu. Ko parenu kopi ni deto gagak kue salamat ki tapi kongkai bahaya. Aga carana ala ti kopi bolong tanya kopi torabika tapi kopi bolong taruh ko kacae narek ko wenni wi jadi ka subui nain apa tanya ka lalengati puang tapetang nga atin na buraneku pada toha petana ye kopi lori makun dari lainnya tepangi gola puang tapacan ningi atin na buraneku pada toha cendine golai lori ya tepangi way pala tagaro na si baway nyamuk kinin nawa ajak tamunya magaru kopi tapi cawa-cawa ki ajak to takeke nasa nama ki malil kita cawa-cawa biasa nih pura ero maka sini garuna tami cicet de taleni buraneta apakah kadakong kay bahaya ko de gagas selama ki aku ni okapa budi jadi cawa-cawa ya cawa tatong